Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Father. Thank Thank you, you, Lord. Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship Praise you, the Lord. Lord. Glory. Hallelujah, 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 Worship, Lord hallelujah. Jesus. Jesus. हर कांड को Jesus. चीज़ अगलाप तक अवन Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, The mighty anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तेव्हा समेस्तांक बरो येवकार मागता आनी एक दीस आमी सांगता मेळून मागणी करूंक देवानाके आमकां एक अवकाश करून दिला देखून हो अवकाश आमी बरो करून उपयोग करया आनी सकयल देवाक स्तुती करूंक देवाक अर्घां दिवंक हो वेळ आमी उपयोग करया तर तुमकां समेस्तांक ह्या मागण्याक हांव स्वागत करता होली स्पिरिट टिमाच्या सोर्साच्या तर्फेन तुमकां समेस्तांक येवकार मागता तर ह्या वेळार आमी मागण्या आरंभ करया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंबक शिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळी पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवारण नमान मरेगत पेन मरलेले सुमतीजे संगत आश्रम तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जगशेंजीचो भगवंती मरिये देवाचे मे अम्मा पप्यांक खातीर उनिती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसा दिन सत आनी सदां सर्वता आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवाचें उतर सांगता आमी देवाची स्तुती करतना देवाक अर्घां दिता आसतना आमी देवाचें नितीवंतपण पासारता आनी देवाच्या सांगात रावून देवाची स्तुती करतना ताची दैवीक सकत आमकां अभिशेक करता आनी त्या अभिशेका वरवीं आमकां एक नवें जिवीत मेळटा सुमेर सांगता जिवंक आनी ताची खुशी कितें म्हूण समजून काण घेवन त्या प्रमाणे मुखार वचूंक जाय कृपा आदार आमकां ह्या प्रेजन वर्शिपा वेळार मेळटा आनी पवित्र आत्म्याची मजत आमकां मेळटा देखून आमची सगळीं कुटुंबां आमचें कितें इंटेन्शन आमचें कितें वावर आसा सगळें जेजूच्या पांयां ताळा भेटोवन दिवन ताची आमी स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया कित्याक देवाचें उतर सांगता किर्तनाच्या ग्रंथांत 103 आनी 103 अध्यायांत कोण देवाची स्तुती करता तो खंडीत जावन देवाक महिमा दिवंक शकता आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका म्हणटा सांगता पवित्र पुस्तक आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच तूं विसर नाका कित्याक ताणें आमकां जायते उपकार करून दिल्यात आनी जायत्या आमच्या गरजांनी तो उदारपणी पावला देखून तो आमचे सगळे अपराध बक्षिता पयले आशिर्वाद आमकां प्रेजन रिसीव करतना आनी तो आमकां प्रत्येक जावन आमची पिडा तो पयस करता आमचो जीव पणांतलो निवारता आनी आमच्या माथ्यार मोगस आनी काकुळचो मुकूट घालता आमची जीणभर तो आपल्या देण्यानी तो आमकां दोशी करता गरुडाच्या तरणाटपणा बरी आमचेय तरणाटपण नवसरतले म्हणटा देखून आमी देवा मुखार केदींच आमची प्राय लॅक घालूंक जायना देव तुजी आनी म्हजी प्राय पळोवंकूच पळयना आतांची भुरगीं केदाळे ताच्या सांगाता खंडीत जावन गरुडाच्या तरणाटपणा बरीत आसतात देखून आमी सकट सांगाता मेळून देवाची स्तुती करया कित्याक ताचे इतलो बरो देव दुसरो कोणूय ना ताचे देवाचें उतर सांगता तुजे बरी कोण आसा देवा दावीद रायाच्या किर्तनान आमकां वाचूंक मेळटा तुजे बरी कोण आसा देवा तूं आमची मजत करताय आमकां तूं राखताय और एका दावीद रायाच्या झुजांत देव सरेस्पर देव ताका सांगात दिता आनी जैते वंद करता तशेंच हर एक प्रावाद्याच्या सांगता देव आसलो हर एक आपोस्ताला सांगता देव आसलो आनी सगळें तांचें जिवीत चलोवन आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देव आसा आनी तो देव आमकां चलोवन व्हरता ते देवाची आमी स्तुती करया ते देवाक आमी अर्घां दिवया तुजे तसलो देव दुसरो कोणूय ना तुजे तसलो मोग करतलो कोणूय ना आनी तुजे तलो बक्षितलो देवी कोणूय ना आनी सगळे आमच्या पातकां बगसून एक नव्या जिविताच्या वाटेन चलोवन व्हरोंक देव अपेक्षिता आनी तेंचो आशिर्वाद आज ह्या प्रत्येक जण मागण्या वेळार आमी झोन काण घेवया आनी देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. नीरबरे कलबरे के शंदर बरे करबले कलचे और ये कदर में मांगता हूं से मैं तुझे आवड़ा जैसे दैविक सकत वाले अरियकले तुझी स्तुति करता ना तो कर गंदिता ना तुझी सकत गुण करचे सकत अरियकले ते वाले जैसे अरियकले जे बोल सकले दुश्मन जे बोल मोन नोडे जो आशीर्वाद कर मांगता है द्वारा बाबा बात शंदर बला प्रशिक्षण नीरबरे कलबरे के शंदर बरे ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. हरिये बाबा और ये एकल्याचे जीवित तुझ्या पायाला भेटेल दिला, हरी एकल्याचे कुटुंब का समर्पण कर दिला. तुझी दैविक सकत या वाळे जेजू तुझी स्तुती करताना तुका अर्गंदित असताना वाईटाचे सत्य सगळं मोन नोडे जेजू मागता जेजू. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವರು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು,
ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವರು, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀವೇ యేసయ్య, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, యేసయ్య యేసయ్య, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. आम्ही सगळे तुमच्या गरजा खातीर मागता. एडवर्ड मंतेरो, डायना मंतेरो, जुलियट फेर्नांडीस, जुलियट डिसोजा, लिली मास्करेनस, चंद्रमा डिसोजा, प्रिया मास्करेनस, आयवन डिसोजा, डायना मंतेरो, महेश लोबो, अंजकु जास्मिन रॉड्रिगस, सोरमचा लिली डिसोजा, तेल्मा पिंटो, जोसी तावरो, जुलियाना दांतिस, रॉल्सन मॉनिस, प्रेसिला डिसोजा, बीना पिंटो, सेलिन नोरोना, क्लारिन फ्लाविया, वायलेट डिसोजा, शॉन सुनीता, आल्फ्रेड डिसोजा, शलिता डिसोजा, एलिजा डिसोजा, एंड्रो मंतेरो, आयरिन मंतेरो, शॉन सुनीता, जगत खातीर मी मागता. ज्योती प्रिया डिसोजा, फ्रांसिस पिंटो, शॉन आणि यांच्या ग्रेटा साल्डाना, जेनिफर रेबेल्लो हांच्या सगळ्या गरजां खातीर मागता. सुमिया जेजू ह्या वेळार कोण पुरो जॉइन जाल्यात तांच्या हर एक गरजो ह्या पांयान त्याला भेटोवन दिता. ही स्तुती आमी करता आसतना तुका आमी अर्गां दिता. कित्याक देवाचें उतरां आमकां सांगता. सांबावलूच्या पुत्रांत आमी वाचल्यार देवाचो मोग करतल्यांक आनी ताचेर पातयेवन जियेतल्यांक कितें पुरो देवान तयार करून दवरला म्हणून दोळ्यांनी आमी पळोवंक ना, कानांनी आमी आयकूंक ना, आमच्या काळजांत आमी बगूंक ना, कितें पुरो देवान आमकां तयार करून दवरला म्हणून तसो मोग करतल्यांक आमी तसो मोग करता, तसो आमी पाटलाव करता. तर कितें पुरो देवान आमकां येदोळूच तयार करून दवरला. त्या सर्गींच्या राजांत आमकां ताचे सांगता जियोवचें भाग ताणें फावो केला. आमचें जिवीत ताचे सांगता आमकां रावोंक, ताचे सांगता जियोंक आमकां फावो केला. देखून आमी सगळें देवाची स्तुती करया. कित्याक म्हळ्यार कितें पुरो देवान म्हाका आनी तुका तयार केलां तें आमच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, काळजांत आमी बगूंकय ना. देखून तसले पुरो संगती देवान आमच्या मोगान तयार करून दवरल्यात. तसो मोग करतल्यांक हें सगळें मेळटलें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून सगळे संगती आमी देवाच्या हातांत समर्पण करून दिया. आमची मागणी सगळी आमी समर्पण करून दिवया. ह्या वेळार तांच्या हर एक गरजां खातीर आमी मागता आसतना दैवीक सकत आमी मागया. नॉयल रॉड्रिगस आनी वायलेट पिंटो, डायना डिसोजा, आनी दिया डिसोजा हांच्या सगळ्या गरजां खातीर आनी सगळ्या तांच्या गरजां खातीर आमी मागता आसतना दैवीक सकत हर एकलें तें आमच्या देवाच्या खातीर ह्याच वेळी आमी मागया. कितें पुरो देवान म्हाका आनी तुका तयार करून दवरला तसो मोग करतल्यांक, तसो पाटलाव करतल्यांक. देखून आज येसू संगती आमच्या जिवितांत नियाळ करया आनी प्रत्येक जावन ताची स्तुती करया, देवाक मेरगां दिवया. ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು
ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Look above a shadow of a recollection. In the mighty anointing of the Holy Spirit, the power of God will come down. Hear of our Jesus. Hallelujah. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವ, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವ, ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship you, Lord. Hallelujah. Worship Lord Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the आम्ही Lord. मागतो यावळा प्रत्येक जाऊन सिंथिया डिसूजा रवीना नजरेत आमच्या सगळ्या गरजां खातीर संदेश भरभोसा आमच्या गरजां खातीर आमी मागता मोगळा जेजू आल डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर मागता जेजू हर एकल्या आईवान डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर मागता सुम्या जेजू सुम्या काकुलकर जेजू म्हणून मागता हर एकल्या दे आमी सकट सांगता मागया कित्याक सांगता मागतना हर एकल्यांचे गरजो जेजू खंडीत जावन आमच्या गरजांनी पावता ही बाबा एकल्याक रायट सायडीन पेंगटाच्या सायडीन एक कठीण केली की दूख येते आसा म्हळ्यार पेंगटाच्या सकयल म्हळ्यार सायडीन रायट सायडीन दाव्या कुशीन सकयल एक दूख येते आसा रायट सायडीन ह्या वेळार ही दूख कोणाक आसा तुमी क्लेम करा ते एक तुमचो उजवो हात धरून मागा ह्या वेळार जेजूची दैवीक सकत गुण करचे सकत ही बळती आसा आनी ती सुटका दिती आसा तुमकां ह्या वेळार जेजूची गुण करचे सकत तुमकां आपडती आसा आनी एकल्याक त्या दाळा कोल्ड जावचे एलर्जी जावची ह्या सायनस प्रॉब्लेम असले एका सायनस प्रॉब्लेमांनी ह्या कोल्ड एलर्जी असल्या एका संगतीन वळख जाल्या एकल्याक जेजू ह्या वेळार आपूण गुण करते आसा ह्या वेळार कोणाक आसा जाल्यार तुमी मागा ह्या वेळार क्लेम करा मॅसेज करा तुमचे खातीर आमी मागता कोणाक खंयची पिडा शिडा आसा जाल्यार प्रत्येक जावन ही कोल्ड एलर्जी ह्या सायनस प्रॉब्लेम ह्याचे थावन जेजू सुटका दिते आसा ह्या वेळार जेजू अर्घां दिया स्तुती करा तुमचे सगळे एक कोणगी एक आवय आपल्या पुता खातीर मागते आसा पुता खातीर भायल्या गांवाक वचोंक घ्या भायल्या गांवांक विजिटिंगार गेल्या काम ना असल्या एका परिस्थितीन कोणी एक आवय मागते आसा आपल्या पुता खातीर ह्या म्हयन्याच्या एंडा भितर ताका ताची विजाय मुक्त जाता फाटीं येवन 4 आसा कोणा पूण असल्या संगतीनी एका चेरक्याक ह्या वयच्या मागणी आयकून बऱ्यांतलो बरें एक जॉब ताका फावो करते आसा ह्या म्हयन्या भितर ताका एक जॉब फावो करते आसा ह्या वेळार ह्यो संगती क्लेम करा ह्या वेळार क्लेम करा कोणाकी तुमी असल्या गरजेंत आसा जाल्यार तुमी मागा आनी तुमकां हर एका गरजांनी देव तुमकां उदारपणी पावतलो फिलिपियन चॅप्टर 4:18 सांगता सांपाव म्हजो सरेस्पर देव तुमच्या हर एका गरजांनी उदारपणी पावतलो म्हणून देखून तो फिलिपसो लोक पळय सांपावलच्या गरजांनी पावतालो सांपावलूक हर एका गरजांनी आदार दितालो तेदळ सांपावल तांकां म्हणटा तुमच्या गरजांनी म्हजो सरेस्पर देव उदारपणी पावतलो म्हणून आनी खंडीत जावन तांकां कितें सुमणें पडोवंक ना दितेल्याक देव भरपूर मोपान फाटीं दिता आनी ह्यो संगती आमच्या जिवितांत काण घेवया आनी जाता तितलें आमी बरें करूंक जायना जाल्यार हेरां खातीर मागोवंक तरी आमी खंडीत जावन मुखार सरया त्या लागून आमची मागणी देव आयकता आमी हेरां खातीर मागता आसतना निस्वार्थी जावन मागता आसतना देवाची स्तुती करून मागता आसतना आमची मागणी देव आयकता देखून सगळीं तुमची कितें इंटेन्शन आसा ती सगळीं ह्या वेळार समर्पण कर दिया तुमचें कुटुंब समर्पण कर दिया तुमची जिणी समर्पण कर दिया तुमचें घर समर्पण कर दिया तुमी करचो वावर समर्पण कर दिया आनी कितें बरोबर तुमकां पिडा शिडा आसा जाल्यार निरासपण सलवणी आसा गे रिणाचे भार आसात गे या खंयच्या रितीची घुसपट गोंदळ आसा गे आत्मीक तरान वाडवळ जायना गे सगळ्यो संगती जेजूच्या पांयां तळा समर्पण कर दिया आनी प्रत्येक जाण आमी ह्या वेळार मागया पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर पवित्र आत्म्याच्या फळां खातीर मोग संतोष समाधान सस्निकाय दयाळाय बरेपण विश्वासपण बळेपण स्वतमान हे सगळे पवित्र आत्म्याची फळां जावन आसात ही फळां आमचे ते रुता जायचे आमचे भितर ती येचे देखून आमचे ते असलेले राग मसूर हगे जिद्द स्वार्थ मानभेद थंड पोजडेपण बेबदेपण पानसो हे सगळे आमचे तान पयस वचचे हे सगळे पयस वचचे ते दाळा जेजूचो मोग संतोष समाधान सस्निकाय दयाळाय बरेपण विश्वासपण बळेपण स्वतमान हे सगळे आमचे भितर येता आमचे भितर रावता देखून सगळे आमी तुमच्या गरजां खातीर आमी मागता क्लेमेंट म्हळ्यार कोण जॉन पिंटोचो भाव सुमयांचो क्लेमेंट ICUंत आसा ताका आमी मागता ह्या वेळार आनी प्रत्येक जावन आमी मागता प्रत्येक जावन सगळे तुमी कितें इंटेन्शनां घाले आसात तांचे खातीर आमी मागता ह्या वेळार सोनाल ज्योती प्रिया आनी सगळ्यांच्या तुमच्या गरजां खातीर आमी मागता आनी तशेंच आमी मागता ह्या वेळार प्रत्येक जावन सगळे आमच्या पिडेस्त आसात मस्त जावन एक 22 वर्सांचे एक चेडवां शारोल म्हणून ब्रेन ट्युमर जावन कॅन्सरान वळवळता ताका सुटका मेळच्या खातीर ऑलविन म्हणलो भाव एकलो 21 इयर्स असो ब्रेन ट्युमर जावन कॅन्सरान लास्ट स्टेजीर आसा वळवळता सेलरॉय म्हणलो एकलो तरणाटो ब्लड कॅन्सरान वळवळता
आनी अल्बान पिंटो म्हणलो भाव एकलो आनी आसा तशेंच केतन आसा केतन बँगलोरांत ह्या ब्रेन ट्युमर जावन कॅन्सरान लास्ट स्टेजीर आसा आनी बेन्नी पिंटो म्हणल्यार भयण एक ब्रेन ट्युमरांनी आसा तिजे काकुलतो आमी मागया प्रत्येक जावन आनी मागीर आमी प्रत्येक जावन हेनरी डिसोजा म्हणलो एकलो भाव आस्पत्रेंत आसा आनी तेचे खातीर मागीर आमी जॅनेटाचे खातीर जॅनेट म्हणल्यार एक भयण आसा अनिता म्हणल्यार एक भयण आसा आनी ग्रेसी म्हणल्यार एक भयण आसा आनी आमी सगळीं नाना तरेच्या पिडेन तांदूळ कश्टात आसात प्रत्येक जावन आमी मागया तांचे खातीर जॉन कार्डोजा खातीर मागया लुईस म्हणल्या भावा खातीर विल्ली म्हणल्या भावा खातीर जॉर्ज म्हणल्या भावा खातीर वॉल्टी म्हणल्या भावा खातीर हांचे खातीर आमी मागया रिजिनाल्ड म्हणल्या भावा खातीर आमी मागया ही सगळीं नाना तरेच्या पिडेन हेनरिक रास्ता म्हणल्या भाव पॅरलायज जावन ब्रेन प्रत्येक जावन ब्रेनाचे प्रॉब्लेम्स जावन पॅरलायज जावन आसा ताका संपूर्ण भलायकी मेळच्या खातीर आनी आयरीन मंतेरो म्हणले भयण कितल्या वर्सां जावन बेड रिटर्न जावन आसा तिका संपूर्ण तारा बरी भलायकी मेळच्या खातीर लिना बाय म्हणले बेलमानची ती प्रॉब्लेम आसा तिचो पुत्र ऑलवेन बेड रिटर्न जावन आसा ताका सगल्यांक आमी मागया तांचे खातीर मागता आसतना आमी मागया मारिया पेरेरा म्हणली भयण सोलोंक जायनासतना आसा सगळें आमी आमची इंटेन्शनां भेटोवन दिया आनी प्रत्येक जावन मागया लेल्ली फर्नांडीस म्हणल्यार भयणी खातीर आनी डेनिस रॉड्रिगस म्हणल्यार भावा खातीर आमी मागया तांकां सगल्यांक पिडेयतावन सुटका मेळच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन आमच्या ब्रदर ऑलिम मस्करेनस आनी त्या भयणी खातीर मागया आनी जॅनेट फर्नांडीस म्हणल्यार भयणी सगळें डेंग्यू पिडे कश्टांत आसा तांकां सगळ्यांक सुटका मेळच्या खातीर आनी मागीर एन्ना म्हणल्यार भुरग्याक बोनाची सर्जरी जाल्ली आसा त्या भुरग्याक बेगीनच बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया मस्त हजारांनी हजारांनी आमकां इंटेन्शनां येतात सगळीं आमी समर्पण करून दिवया आनी सगळ्यां खातीर ह्या वेळार पवित्र आत्म्याची मजत मागया दैवीक सकतांच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ह्या वेळार देवान मागया सगळें कितें तुमची इंटेन्शनां आज घाल्या ती ही सगळीं आमी भेटोवन दिता आनी प्रत्येक जावन फिलिपा खातीर आमी मागता तांकां सगळ्यांक देवाची काकूल आनी कृपा ह्या वेळार मेळोवन दी म्हणून तांकां मेळटा म्हणून फाती आनी मागया हालेलुया 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 तेरा बाबा रे कला बरा का शानदार बरा करा बरा रे कला जीजा थैंक यू जीजा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरीफाई माय गॉड हालेलुया 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 असतो दातार त्याच्या देणी आमकां तो दिता त्याचे फळां आमचे ते रुता करता त्या वेळार मागीर आमी सगळे देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रस्तारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रस्तारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा सागोरा सर्गींच्या रस्तारा आत्म्या पदवेदारा सगळ्यांचे आमकां जाणव आहे तुझ्या भर जेजू मनात म्हज्या संतोष आनी समाधान दी कृपेन तुझ्या भर जेजू ह्या वेळार जी कोण बापा ह्या मागणान अटेंड जाल्यार जॉइन जाल्यार हर एकल्याचे तुझे जाणव आयला पळय सर्गींची जाणव हर एकल्या आमकां लाभय म्हणून मागता तुझ्या बर मोनान मोजा कृपेन बर म्हाका दिवं तुका सेवा जन्मायेन तुझ्या बर मोनान मोजा कृपेन बर म्हाका दिवं तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रस्तारा
आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेचा सागोरा सर्गींचा रचणारा आत्म्या पदवेदारा आमचा बाबार्थ गुण गरजेचं आमचा बाबार्थ सडे तुझ्या पुत्रांचेर विश्वास दवर जियो सोमिया जेजू पिडेस्तांक बरें करूं कस्ततल्यान दर्शतल्यान संवकासाय बसों सोमिया जेजू तुवें ह्या संवसारान आमकां धाडलाय हे हर एक काम आमी करूंक जाय कृपा आदार तूं आमकां दिचेच रे बाबा गुणकर तू बाबू पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदां सोनीवार भावार्थ गुणकर तू बाबू पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदां सोनीवार देण्याच्या दातारा कृपेचा सागोरा सर्गींचा रचणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेचा सागोरा सर्गींचा रचणारा आत्म्या पदवेदारा वर्ण सांग नवे बस म्हाका दी पवित्र आमचे देणे ते गिफ्ट ऑफ टंग्स हे आमकां फावो कर ह्या वेळार तुका वर्ण सांग तुजी स्तुती करच्याक तुका आमी वाखाणच्याक ही नवी भास तूं आमकां दी ही पवित्र आत्म्याची भास तूं आमकां दी आनी त्या भाशेन आमकां तूं माग ह्या वेळार अभिषेक कर जेजू वर्ण तुका दिवास म्हाका तुझे तांके दीस पयस करिनाका वर्णूंक तुका दिवास म्हाका तुझे तांके दीस पयस करिनाका देण्याच्या दातारा कृपेचा सागोरा सर्गींचा रचणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेचा सागोरा सर्गींचा रचणारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा हालेलुया 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 हीरा बबरे कलबरे के शांतर बरे करबले कले जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus हीरा बबरे कलबरे शांतर बरे करबले कले जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू हालेलुया 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 आम्ही मागतो या वेळार सिसिलिया रॉड्रिगस हांच्या कुटुंबा खातीर प्रकाश डिसोजा ग्रेटा साल्डान हांच्या गरजां खातीर जॉयस वेगस आनी कुटुंबा खातीर आमी मागता सोमी जेजू इमॅन्युएलान हांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर सोमी जेजू मागता ह्या वेळार लविना डिसोजा हांच्या भुरग्यां खातीर बाबा डेलिशा डिशान आनी देल्विन हांच्या खातीर आमी मागता ऑलविन साल्डाना खातीर आमी मागता सोमी जेजू ह्या वेळार जेजू प्रत्येक जावन हर एकल्यांची इंटेन्शनां कितें आसात ती सगळीं बापा आमी तुज्या पांयां तळा भेटून दिता फेलिसियाना लोबाच्या खातीर सुमिया जेजू शारोना खातीर सुमिया जेजू ऑपरेशनाची तुका कॅन्सरच्या सर्जरी जाल्या जेजू ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागता सुमिया जेजू ह्या वेळार दैवीक सकत हर एकल्यान ते मागता म्हळ्यार बापा यशवंत खातीर मागता बापा सुमिया जेजू
टंग अल्सर जाल्ल्या खातीर मागता बाबा ह्या वेळार सुम्या जेजू सुम्या क्लायमेटा खातीर मागता सुम्या जेजू सुम्या जो आयसीयूंत आसा ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर जेजू काकूळ कर म्हणून मागता हर एकल्याची मागणी ह्या वेळार सुम्या थंय भेटोवन दिवन सगळ्या आमी ह्या वेळार देवाचें उतार आयकोंक फुडें सरया. थोडे वेळ आमी देवाचें उतार आमी आयकुया, कित्याक देवाचें उतार आमकां जीव दिता, देवाचें उतार आमकां नवी संगती रिवील करता, देवाचें उतार आमकां सर्व रितीच्या घुस्पट गुणांतले पयस करता, देवाचें उतार आमकां सर्व बरेपणांत आमकां सर्व सक्तीवंत करता. देवाची काकुळटांनी कृपा आमकां हर एकल्यांक ह्या वेळार लाभयता. देखून ह्या वेळार देवाची काकुळटांनी कृपा मागून हें देवाचें उतार आमी समजून काण घेवया. देवाच्या उतराचो थोडो वेळ नियाळ आमी करया आनी देवाची काकुळटांनी कृपा ह्या वेळार आमी सकट सांगता मेळून मागया. कित्याक देवाचें उतरच आमकां नव्या जिविताच्या वाटेन व्हरता. देवाच्या सक्तीवंत हातांनी आमी आसां आनी सर्व बरेपण देव आमकां दिता. देखून ह्या वेळार आमी सर्व ह्या वेळार मागया. आमी प्रत्येक जावन आज आमी देवाचें उतार आमी वाचून काण घेवया. आमकां प्रती आमच्या ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी कशें जियेता गी म्हणून जर आमी 1 Thessalonians chapter 1 verse 23 आमी आयकता अशें आमी आयकता. पळय 23 अशें सांगता, समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं. समाधान दिता तो देव, समाधान दिता देव मात्र, दुसरें कोणी आमकां समाधान दिवंक शकना. देखून हांगा सांगता पवित्र पुस्तक, समाधान दिता तो देव तुमकां पवित्र करूं. पयलें आमकां तो पवित्रपणाक व्हरता. पवित्रपणाक व्हरतना कितें जाता, समियन जेजू क्रिस्ताच्या येण्याच्या वेळार तुमी सगळेच तुमचो आत्म, प्राण आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसो. आत्म, प्राण आनी कूड, आमच्या कुडीन 3 भाग आसात. पयले देवातावन आयिल्लो आत्म, दुसरें आमकां दिल्लो तो प्राण आनी तिसरें आमकां दिल्ली ती कूड. ह्यो तिनी संगती आमी जेजूच्या येण्याक तयाराय करता आसतना आमी ते निर्दोशी सांबाळलेली आसूंक जाय. म्हळ्यार पाताक म्हणलें खंयच्याच तुज्या कुडींतय तुवें पाताक करूंक ना, तुमच्या आत्म्यांतय पाताक करूंक ना, तुज्या प्राणांतय तिनी संगती पवित्र आसल्यो जाय म्हूण सांगता. आज आमी पळोवन काण घेवया, मनीस कसो जियेता. आज चड जावन मनीस कसो जियेता म्हळ्यार तो कुडीन आनी प्राणान मात्र जियेता. ताचे ते प्राण आसा म्हळ्यार जीव आसा जाल्यार प्राण आसा, तो जीव म्हणटात ताका, प्राण आसा आनी कूड आसा. आत्म्यान जिवोवच्यो लोक बारीच उणो जाला ह्या संवसारांत. आत्म्यान जिवोवचें म्हळ्यार कशें, आज पळया जेन्ना सुरू आमी पळोवंक गेल्यार एक 2 मनशां आसलीं देवान रचयल्लीं, आदाव आनी येव, आनी तीं आत्म्यान, प्राणान आनी कुडीन जियेतालीं. आनी तांकां एदेन गार्डनांत आसलीं तीं, आनी थंय तांकां फुलां फळां कितें जाय खावंक सगळें देवान तें दिल्लें, तांकां काम करूंक नातिल्लें. पूण जेन्ना देवान सांगलेलें जाल्यार त्या एका रुखाचें तुमी फळ खावं नजो म्हणून, ते जाल्यार तांकां फटयलें त्या सैतानान, ह्या सर्पान तांकां फटयलें. जाल्यार कित्याक सांगलां म्हळ्यार पयलें विचारतात, एक व्यक्ती सरप विचारता, देवान ह्या रुखाचें फळ खायनाका म्हणून तुमकां सांगलां गी. पयलें दुबाव घालचें पळया मतींत, वय वय आमकां तें खायनाका म्हूण सांगलां. कित्याक खायनाका म्हूण सांगलां गुत्ता गे, तुमी हें केल्यार ताचे बरी जातात, देखून तुमी ताचे बरी जावचें नाका ताका, देखून तुमकां हें खावं नजो म्हूण सांगलां म्हणून फटयता. आनी येव तें फळ खाता आनी तें अन्न आदावक दिता. दोगांय पातकान पडटात. तेन्ना ते दिसता तीं आत्म्यांत जिवंक सोकोवनान तीं. ताचे उपरांत तीं जियेलीं खाली कुडींत आनी प्राण मात्र. 2 संगती मात्र तांच्या सांगत आसल्यो. तांचो प्राण तांच्या सांगत आसलो, तांची कूड तांच्या सांगत आसली. देखून एदेनाच्या त्या गार्डनांत जावन तांकां भायर गेले. तांणी गोळचें पडलें, गंपळेचें पडलें, काम करना दीस आनी रात म्हणले बरी काम करना तांणी कांयचें पडलें. कस्तांत पडलीं तीं. कित्याक आत्म्यांत जियेता आमी जाल्यार खंडीत जावन ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षेक आमी लब्धना. पळय आज कालचे मनीस कशे जियेतात. थोड्या वर्सां पयले आमी थोडी तशेंच जियेताले, आतांय थोडी तशेंच जियेतात. आत्म्यान जियेनात, गाली कुडीन आनी प्राणान मात्र जियेतात. प्राण आसा आनी तांचे थंय कूड आसा. देखून ती कुडीची दादोसकाय सोदतात, कुडीच्यो ओडण्यो दादोस करूंक शकतात, दोळ्यांची पुसलावणी दादोस करूंक पळयतात आनी संवसाराची आशा आकांक्षा दादोस करूंक पळयतात. ती मनशां आत्म्यान जियेनात.
आत्म्यान जियेता जाल्यार तांकां तें काम करूंक जायना, कुडीच्या ओडण्यांत आदोश करूंक जायना, संवसाराच्या ओडण्यांक बुलोवंक जायना, दोळ्यांच्या पुसलोवण्यांनी वचूंक जायना. आत्म्या वरी जियेता जाल्यार पळया, आज आमचीच आमी परीक्षा करून पळया, आमी न्हीज जावन आत्म्यान जियेता की या कूड आनी प्राणान मात्र जियेता. ह्यो संगती आज आमी नियाळ करून पळयचे. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुडीक पळयल्लें जाय पडटा एक एक पाटी. आमची कूड आयकना, कुडीक जाय आमी दिता. पळया, आमचो चड आनी चड वेळ खावच्यांत जेवच्यांत पियेच्यांत आमी खाली करता सादारण वेळ. तितलेंत पळया, सकाळीं ब्रेकफास्ट, सकाळीं कालें खावंक, ताचे ड्यान 10 वरां च्या, मागीर दनपारां, सांजेर 4 वरां परती, राती जेवण, कालें कितलें केल्यार कालें केल्यार. ताचे वयल्यान थोडीं ताकत रांदूंक म्हणलींत दोगां तेगा घराणी आसतात, रांदूंक म्हणून मात्र, थोडे खावंक मात्र आसतात. असल्यो संगती खंयच्या सक्तेन जियेतात, ती आत्म्या वरवीं जियेनात. पळया, आमी देवाचें उतर आमी वाचल्यार मार्कस वांजेल 4थो अध्याय, मार्क चॅप्टर 4 वर्स 33, चॅप्टर 4 वर्स 33 कितें सांगता पळया. असल्या साबार वापारीने असले समार वा पराणी लोकांचे समजणे देखीत उलोवन लोकांच्या समजणे देखीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. जेजू तांकां शिकोवंक लागलो. पळय, आत्म्यान कशें जियेचें गे म्हणून मस्तू वापारी ताणें वापरल्यो. वापरले शिवाय तो शिकयनातलो गे. हांगा पवित्र पुस्तक सांगता 30 आनी 4 वाक्यांत, वापारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सकट तो सोडून सांगतालो. पळया, कोण आत्म्या वरवीं जिवंक आशेतात तांकां सोर संगती तो सोडून सांगता, तांकां विंगड व्हरता, ग्रुपांतून भायर काडटा तो. त्या कुटुंबांतून एकल्यागी दोगांगी कोण पुरा हे आशेवन आसतात. आज तुमी आत्म्यांत जिवंक अपेक्षीत जाल्यार, आत्म्यान तुमी जियेता म्हणून एक जेजूक प्रॉमिस करता जाल्यार, ह्या संवसारी ओडण्यांतून पयस वता जाल्यार, कुडीच्या ओडण्यांतून पयस वता जाल्यार आनी दोळ्यांच्या पुसलावणेंतून पयस व्हरता जाल्यार तुमी तुमची एक ग्रूप पळय विंगड करता. देव तुमकां विंगड करता, संवसारान जिवंक तुमकां सोडिना. आनी सर संगती कितें उगड्याप्यो जायनातल्यो आसात पळय, त्यो तुमकां उगड्याप्यो करता. आपोस्तलांक पळय, त्या 12 जाणांक विंगड आपण व्हरतालो, मागीर वापारीचो अर्थ सांगतालो. लोकांक तो सांगनातलो, तांकां विवरून सांगतालो. कित्याक हे 12 जण आत्म्या वरवीं जिवंक अपेक्षितले मनीस. तातूंत एकलोय कुडीन आनी प्राणान मात्र जियेलो, कोण? जुदास. तो आत्म्यान जिवंक वचोना. त्या संवसारी ओडण्यो ताका, पयशांची आशा ताका लागली, देखून तो आत्म्यान जिवंक जावना. ताका कशें ताचें कितें पर्सनल लायफ आसा तें सोडूंक तांच्यान जालें ना. तशें तावन तें पयस गेलो ना, ताची आशा पयस गेला ना. देखून पयशांची चिरी केदाळे ताच्या सांगात आसलो, तो खजनदार आसलो, तितू आशा ताका आसली. देखून 30 नाण्यांक जेजू विकलें ताणें, दुसऱ्या कोणाने विकोना. कित्याक उरले 11 जण आत्म्या वरवीं जिवंक आशेताले. देखून त्या 11 जाणांकी सांगता आपूण जेजू वापारी मारिफात उलयतालो आनी ताचो अर्थ तांकां सांगतालो. अर्थ सांगतालो, हर एकल्या वापारीचो अर्थ सांगताने सांगला. देखून आमी जर आत्म्या वरवीं जिवंक आमी आज तयार आसूं जाल्यार आमकां नव्यो संगती देव उगड्यापे करता, नव्यो संगतीच्या रिव्हेलेशन आमकां दिता, देवाच्या उतराची समजणी आमकां दिता. ना जाल्यार आमकां कांय सांगचा 90% चड लोक अशंत जियेता, प्राणान आनी कुडीन मात्र जियेता, आत्म्या वरवीं तो जियेना. तुमी पळोवया जुवांचो वांजेल 4थो अध्याय, जॉन चॅप्टर 4 वर्सेस 24. देव आत्मा देखून ताका आराधन करतल्यानी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन आत्मा आसा आमचे थंय आत्म्यान आमी देवाक आराधन करूचे. आमी पळय आजकाल तुमी इगर्जांनी गेल्यार थंय आराधनाक थोड्यांक सांगतात आनी तांणी घाले बुकार बुरा बरोवन हाडून आराधन करचें. म्हळ्यार आत्म्या वरी खंयचेंय उगडापें जायना, बरोवन हाडले शिवाय तांकां थंय वाचून सांगले शिवाय आराधन कंडेक्ट करूं जायना. कशें जियेतात? आत्म्यान जियेना. ती आत्म्यान जियेल्यार तुका बायबलेक आसल्यार पुरो, दुसरें कांय गरज ना. कित्याक हर एक पवित्र आत्मा तुमकां रिवील करता कितें उलयचें, कशें आराधन सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक देव आपण दिता. सत म्हळ्यार देवाचें उतर, आत्मा म्हळ्यार तुजे थंय जियोंचो आत्मा. त्या आत्म्याक खंयच्या परिस्थितीर तुवें दवरलाय पळय. आज
जर तुजे थंय तो पवित्र आत्मा आसा जाल्यार आत्म्या वरवीं जियेताय जाल्यार आत्म्या वरवीं तुका आराधना करूंक जाता, आत्म्या वरवीं तुजी देवाची स्तुती करूंक जाता, आत्म्या वरवीं देवाचें उतर आयकूंक जाता, उतर वाचूंक जाता, समजून काणयोंक जाता, गिफ्ट ऑफ टंग्स काल जाय तें सगळें देव तुका दिता. आमी आत्म्या वरवीं जियेता गे. मस्त संगती आसात मगच्या भावा आनी भयणी. आज आत्म्या वरवीं जियेतले लोक तुमकां बोटांनी मेच्चे बरी मेळटले तितलेच आत्म्या वरवीं जियेतले. कित्याक आत्म्या वरवीं जियेता जाल्यार तुका वायट खंयचेंय आपडूंक जायना. चोरो जावं दी आमाल खंयचेंय आपडूंक जायना, वायट सवंग जायना, व्यभिचार करूंक जायना, अनैतीक संबंध दवरूंक जायना, संवसार पयशांचे दुडवासो आशा करूंक जायना, वस्तूंची आशा करूंक जायना, आस्तबदकाची आशा करूंक जायना. हे पुरा करताय जाल्यार तूं आत्म्यान जियेनाय. आत्म्या वरवीं जियेतलें आनी अलें करूंक जायना. तूं सगळ्या संगतींक तूं मरण पावताय. जेजूच्या संगतीन मात्र तूं जिवंत आसाय. आनी ह्यो संगती तूं आत्मीक तरान वाडवळ घेत आसतना उरल्यो संगती ऑटोमॅटीक तुका येतात. ना जाल्यार कितें गरजेचें? त्या हरी एका संगतीक फाटल्यान तुवें धांवचें पडटा. पयलें सोदा तुमी देवाचें राज, उपरांत सोर संगती तुमकां कितें गरज जाता तें तुमकां मेळटलें म्हूण सांगलां. देवाचें राज आमी सोदिना, आत्म्या वरवीं जिवंक आमच्यान जायना. आत्म्या वरवीं जिवंक आमकां जाय. एक गणीत आमी पळया. तुमी प्रत्येक जावन वय जुवंस वांजेल 3रो अध्याय, जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 1 थंय एक संगत आसा पळया. फरीसे वर्गांतलो निकोदेम. निकोदेम नावाचो जो देवाचो अधिकारी, येदो व्हडलो अधिकारी पळया. एक राती जेजूसाची येवन म्हणालो, जेजूसाची येवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवान धाडलेलो शिकोवणदार म्हूण आमी जाणाव. ताका गोत्तालें देवान धाडलो शिकोवणदार म्हणून गोत्तालो. कित्याक तो एकलो शिकोवणदार देखून ताका गोत्ता जेजू शिकोवणदार म्हणून. आपणाचो देव असले करीत, आपणासवें देव असल्या करीत तूं करताय तसली असर्या, तूं करताय ती असर्या कोणाच्यानी करूंक जायना. तें समजलो निकोदेम. जेजून ताका जाप दिली, सतत हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्या तुवें परत्यान जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांचे ना. परत्यान जल्मल्या करीत. आनी येदो व्हडलो शिकोवणदार वो प्राणान आनी कुडीन मात्र जियेतालो. संवसारी जानवाय मात्र ताका आसली. जे पवित्र पुस्तकाची समजून येनातली, पवित्र आत्मा जिवोवचें कशें म्हूण ताका कळीत नातलें. येदो व्हडलो शिकोवणदार आनी प्रत्येक जाण फारिजेवांच्या वर्गांतलो आनी जुदेवाचो अधिकारी अवल्या मनशांक कशें जियेतालो पळया. कुडीन आनी प्राणान मात्र वो जियेतालो. आत्म्या वरवीं जिवोवचें ताका कळीत नातलें. जेजू देखून सांगता तुवें परत्यान जल्मल्या करीत. ताका संवसारी मनीस संवसारी क्वेश्चन पळया. जेजूक तो क्वेश्चन घालता मुखार सांगता पळया. निकोदेम ताका म्हणालो पळया, मनशान म्हातारो जातस परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयच्या कुशीन परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवं येतवे. जेजून ताका जाप दिली पळया. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत थंय कोणाकी देवाच्या राजान प्रवेश जावचें ना म्हणटा पळया. आत्म्यान आनी उदकान तुवें जल्मूंक जाय म्हणटा पळय. सतस हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्या करीत कोणूच देवाच्या राज्यान प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तमासांत जल्माता तें रक्तमासत, आत्म्या वरवीं जल्माता तें आत्मीक स्वरुपाचें पळया. रक्तमासांत जल्मोवचें रक्तमास. आमी रक्तमासांत जल्मला तातूंत जिवन आसा. आत्म्या वरवीं जियेना. आत्म्या वरवीं जियेता जाल्यार आत्मीक संगती आमकां समजतात. जेजूचो मोग आमी समजता. जेजून म्हजे खातीर तुजे खातीर कितें केलां म्हणलें समजता. आमचो भावार्थ सडटा आनी कितें देवाचो मोग करूंक जाता. देवाच्या जिवितांत आमी भितर सरूंक जाता. ते जाल्यार आमच्यो वायट सवय आमी सोडटा. पियेतलो मनीस पियोवणें सांडटा. व्यभिचाराचो मनीस ताचे तान पयस वेता. वायट सवयांचो मनीस बिडी सिगरेट ओडटलो तें पुरो सांडटा. तें पुरो कान घेवन आत्म्या वरवीं जिवंक जायना. म्हाका एक संगत म्हणी आमचें तें आसा जाल्यार आमकां आत्म्या वरवीं जिवंक साध्य ना.
संवसाराची आशा आकांक्षा ग्लब जाल्ल्या आस्त बदकाक ग्लब जाल्ल्याक पयशांच्या आनी भुलवणेक ग्लब जाल्ल्याक ताच्यान आत्म्या वरीं जिवंक जायना आनी तो आत्म्या वरीं जियेता जाल्यार कशें जियेता संवसाराच्या वडण्यांक तो भुलना कुडीच्या वडण्यांक तो भुलना दोळ्यांच्या पुसलवणेक तो खंयच्यागत तो वळख जायना कित्याक तो आत्म्या वरीं जियेता आत्म्या वरीं जियेतना कुडीच्यो आशा बागोवंक तो वचना संवसाराच्या आशा आकांक्षेक तो वचना आत्म्या वरीं जियेता देखून निकोदेमा संवसारी जियेतालो संवसारी जिवीत म्हळ्यार कशें प्राणान आनी कुडीन मात्र जियेतालो आत्म्या वरीं जियेनासलो देखून सिसांक इंगड आपूण तो सर वापाराचो अर्थ सांगतालो पळया तुमी आत्म्या वरीं जिये जाल्यार अशें जिवंक जाय देखून सगळे सिसांनी कितें जालें आस्तबदीक सांडलें आवय बापायक सांडलें ताणें घरदार सांडलें जेजूचो पाटलाव केलो व्यापार वैवार सांडले खंयचेच वचोन आनी ते पळया जेजू सांगता जियेले जेजू सांगता कित्याक ते आत्म्या वरीं जियेताले आत्म्या वरीं जियेतना आमी संवसाराक आमी पाठ करता देखून जेजून सांगला म्हजो सीस हांव काश येता जाल्यार तुजो कुरीस कांदार घे आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणून कुरीस खंयचे कस्त अनवार पिडा सुद्दां निरासपण सोलवणी कितें आयल्यार तुका कांय बाधक जावचें ना कित्याक तूं समयाचो पाटलाव करताय एक दीस नाल्यार एक दीस तुका जैत मेळटलें आज असले प्रॉब्लेम फाल्यां आसचे नात आज असली पिडा फाल्यां आसची ना आज असलें तुका निरासपण फाल्यां आसची ना आज असली सलवणी तुका फाल्यां आसची ना तूं संवसारांत जियेताय जाल्यार मरता म्हणसर हें सगळें आसतलें हाचेतून केदळ आमी विंगड जावचें हाचेतून केदळ आमी भायर येवचें हे संगती आमी जाणा जाय जे मगच्या भावा आनी भयणी देखून आज आमी फुडें सरीचे आत्म्या वरीं जिवच्याक हे 3 संगती देवान आमकां दिल्यात आमच्या कुडीन आत्म प्राण आनी कूड देखून हे तिनी निर्दोशी सांबाळचे जाल्यार तुवें आत्म्या वरीं जिये जाय आत्म्या वरीं तूं जियेनाय जाल्यार कुडी तूं निर्दोशी सांबाळूंक जायना तुजो प्राणी निर्दोशी सांबाळूंक जायना पातकां आसतात पातकांत मरतात देखून हाचेतावन सुटका मेळना देखून जेजून आमकां सांगलां आत्म्या वरीं जिवंक ताणें आपोवणें दिलां कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 1 कोरिंथियन्स तुमी पळयल्यार आमकां 14वो अध्याय 14वो वाक्य पळया कित्याक विचित्र भासांनी हांव मागताना विचित्र भासांनी हांव मागताना म्हळ्यार आत्म्या वरवीं तूं मागताना म्हजो आत्मो मात्र मागता शिवाय म्हज्या मनाक तांतू पात्र ना मनाक तांतू पात्र ना गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करना आमी मागता मस्तपटी मस्त जाणांक गिफ्ट आसा गिफ्ट ऑफ टंग्स म्हळ्यार भासांचे देणे आमी भासांच्या देण्या भासाच्या देण्यांत आनी एक फावटी आमी तुमकां सांगता भासाच्या देण्यांत 4 विभाग आसात आनी तांतूं एक आसा गिफ्ट ऑफ टंग्स जिबेचे देणे म्हणटात ताका आनी जिबेचे देण्यांक आमी मागता आसतना आत्म्यान हांव देवा लागीं मागता म्हजो आत्मो देवा थंय कनेक्ट जावन आसता म्हज्या मोतीक म्हज्या कुडीक कांय ना म्हजी कूड संवसारांत आसा म्हजो प्राणी संवसारांत आसा पूण म्हजो आत्मो देवा थंय कनेक्ट जाला आनी आत्म्यान देवा कडेन मागता पळया कित्याक विचित्र भासांनी हांव मागताना म्हजो आत्मो मात्र मागता शिवाय म्हज्या मनांत तांतूं कसलोच पात्र ना म्हज्या मनाक कांय पात्र ना हांवें मनांत खंयचीय कामां करयेत बायबली वाचयत खंयचीय कामां करयेत पूण आत्मीक तरान आमी देवा कडेन कनेक्ट जावन देवाची स्तुती करयेत देवा कडेन मागयेत कालें करयेत आमच्या मनांत मागचें आमी मोतीन आमी मागचें आमच्या मनाक तांतूं कितेंय पात्र ना पळया आमी विचित्र भासांनी मागताना म्हजो आत्मा मात्र देवा लागीं मागता आत्मा मात्र तुज्या कुडींत 3 भाग आसात तांतूं आत्मा मात्र देवा कडेन कनेक्ट जावंक शकता आत्मा मात्र देवा कडेन मागता तुज्या मोतीक थंय खंय पात्र ना तुजीं कामां पुरा करतना देवा कडेन मागयेत आत्मा मात्र पळया आनी 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 14 वर्स 2 तातूंत दुसरें वाक्य आमकां सांगता कित्याक विचित्र भासांनी उलयता तो विचित्र भासांनी उलयता तो देवा लागीं उलयता शिवाय मनशा लागीं तो उलयना आत्म्यान प्रेरीत जावन गुप्पित संगती तो उलयता तुका कळना कोणायक कळना देवाक मात कळटात खंयच्यो गुप्त संगती तरी तो उलयता ते कोणाकी समजना ये भास पळय आत्म्याची भास कोणाकी समजना आत्म्या वरवीं आमी जियेता जाल्यार आत्म्या वरवीं आमी चलता आत्म्या वरवीं जियेता देखून आत्म्या वरवीं जियेता आसतना आमी देवा कडेन मागताना कित्याक आमी उलयताना आपणाकच बोधन करता म्हणले बरी प्रेज द लॉर्ड तिसरें वाक्य पूण प्रवाद करता पळया दुसरें विचित्र भासांनी उलयता देवा लागीं उलयता शिवाय मनशा लागीं उलयना
आत्म्यान प्रेरीत जावन पळय आत्म्यान प्रेरीत जावन तुजें तें आसलेलो आत्मा प्रेरीत जावन गुपीत संगती तो उलयता. गुपीत संगती कोणाक कळनातल्यो संगती संवसारांत कितें घडटा तें सगळें आमकां उगड्यापें करता. हाका म्हणटात प्रॉफेटीक इंटरसेशन म्हणटात. प्रॉफेटीक इंटरसेशन संवसारांत घडच्यो घडीत जर आत्म्या वरवीं तूं देवा कडेन मागताय जाल्यार त्या आत्म्याक पवित्र आत्मो खंय पुरा कितें घडटा त्यो संगती कळीत करता आनी ताचे खातीर इंटरसेशन करूंक त्यो सगळ्यो ब्रेक करून तांकां बाचाव करूंक शकताय तूं. पवित्र आत्मो असल्यो संगती आत्म्या वरवीं जियेतल्यांक मात्र जाता हें. जर कुडीन तूं जियेताय जर तुज्या प्राणान तूं जियेताय जाल्यार ह्यो संगती तुका मरता म्हणसर उगडाप्यो जायनात. कितले लोक आज कोणाक उगडापें जाता ह्यो पुरा संगती. आत्म्या वरवीं जिवचें म्हळ्यार कितें देखून निकोदेमाक सांगलें न्ही येद्या व्हडल्या शिकोंदराक तूं संवसार जिवीत जियेताय आत्म्या वरवीं तुवें जियेचें जाल्यार प्रत्येक तुवें पवित्र स्नान घेवंक जाय. आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां त्या दाळ आमकां कांय गोत्तू ना. आमी ल्हान भुरगेपणार आमकां पवित्र स्नान दिलां मागीर क्रिस्म दिलां त्या दाळे सारकी बूद येवना आमकां. शिकून दिल्यार जावंक पुरो कोणें जी कोण आमकां क्रिस्मसच्या न्ही दोतोन शिकयतात थोडीं आतां थोडे कडेन याजाक शिकयता ओके थोडीं लायक आमकां तांकां तर पवित्र आत्म्या विशयी कांयच गोत्तू ना जाल्यार तांणी आमकां शिकोवन दिवची. हें एक विपर्यास म्हण येता आमच्या पवित्र आत्म्याची शिकोवण कोणें दिवची पवित्र आत्मंत नातिल्ल्यानी. ओल्यो संगती आमकां उगडेपो जातात एक एक फावटी आनी आमकां तशेंच कोणा दिल्लें कोणा म्हाका तें उडासिना पूण पवित्र आत्म्याचे संगती कोणाक उगडाप्यो जाल्यात. आमकां क्रिस्म मेळटा ताचे विशयी आमकां कांय गोत्तू ना. आत्म्या वरवीं जिवंक कोण सांगता आमकां क्रिस्म तुका मेळ्ळा जाल्यार त्या दिसता ते आत्म्यान जिवंक जाय. कोण आत्म्यान जियेता सांगा म्हाका. कुडीन जियेतात प्राणान जियेतात आत्म्या वरवीं आमी जियेना. देखून आसतावन एक बुन्याद आमच्या जिवितांत घालये आसतावन आमी आत्म्यान जिवंक शिकचें. आत्म्यान जिवचें म्हळ्यार पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजूच्या बसवण्या प्रमाणे पवित्र आत्म्यान आमी भरचें आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार तो आमचे थंय आसलेलो आत्मो जिवीत जाता म्हळ्यार पुनर्जीवन जाता आनी त्या आत्म्याक सकत मेळटा आनी तो आत्मो पवित्र आत्म्या कनेक्ट जाता आनी देवाचें जिवीत ह्या संवसारांत कितें आमकां सांगलां तें जिवेंक आमकां म्हाका आनी तुका जाता. देखून ह्यो संगती देवान आमकां उगडाप्यो केल्ल्यो आसात मोगाच्या भाव आनी भयणी. देखून आमी कशें हें पुरा खाण घेवचें कशें आमी जिवोवचें. जुवांव वांजेल 7वो अध्याय 30 आनी 5 वाक्यां हातूंत आमकां क्लियर सांगता पळया. जुदेव तवळ्यो एकामेका म्हणूंक लागले आमकां पळोवंक मेळना जावच्या आमकां पळोवंक मेळना जावच्याक हो खंय विचार आसा काय खंय विचार आसा काय. हेर जातीच्या गांवांनी आनी हेर जातीच्या गांवांनी शिंपडलेल्या जुदेव मध्ये वचून तांकां शिकयतलो गाय. पळया जेजू एका गांवांत खंय ताका गौरव मेळना मान मेळना थंय चड अजापान अद्भुत ताच्यात माय गांवांत ताका अजापान अद्भुतां करूंक जालना. कित्याक थंयचो लोक पुरा कुडीन मात्र जियेतालो आत्म्यान जियेनातलो. देखून जेजून सांगलेली संगती एक्सेप्ट करूंक तांच्यान जालें ना स्विकार करूंक तांकां जालें ना. देखून जेजूक ताच्या गांवांतल्यान भायर वच म्हूण सांगलें. देव सरदाडयतना अजाप जालें हे पुरा कालें करतात गी म्हणून पिडेस्तां गूण करतना कित्याक म्हळ्यार संवसारी जियेताले आत्म्याचे संगती ते मानून घेवंक तयार नासले ते जुदेव फारिजेव शास्त्री सादुसेव हे कोणी आत्म्या वरवीं जियेनातले हांकां आत्म्या वरवीं जिवंक जायनातले कित्याक म्हळ्यार संवसारी जिवीत तांचें आसलें. जावंक पुरो ते पवित्र सभेचे मनियार आसले त्या दाळा जावंक पुरो पूण तांच्यान ते आत्म्या वरवीं ते जियेनातले. आत्म्या वरवीं जिवचें म्हळ्यार जेजू सांगलेली संगती पुरो अर्थ करून काण घेवच्यो त्याची समजुनी जोडून काण घेवची आनी त्या देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक प्रयत्न करचे. आमी आयकता देवाचें उतार पूण जियेतांवकय आमची आज लोक पळय अजापान अद्भुतां फाटल्यान धांवता. पयल्या पुरा कितें आसलें एक 5 वर्सां या 10 वर्सां पयलीं आमी पळयतले देवाचें उतार परगट जाता थंय लोक हारी रास पडटालो. आतां देवाचें उतार परगट करता थंय लोक दिसतना आमकां कोण पळय तांच्या नांवार अजापान अद्भुतां जातात डिलिव्हरन्स जाता हिलींग जाता ताच्या फाटल्यान लोक हारी धांवता. म्हळ्यार कोण तुका जिवीत दिता देवाच्या उतराक आज आमी हारी धांवचे अजापान अद्भुतां जावच्या ते फाटल्यान न्हय.
हे संगती जातात तूं देवाचे उतार आयकताना आदी कितें इतलें पुरा आमच्या जिवितांत इतलें पुरा अजापान अद्भुतां जाल्यात कोणाच्या फाटल्यान धांवन गे बघा रेतीरो गेल्ल्या वेळार रेतीरेक गेल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत अजापान अद्भुतां जावनात गे आमची पिडा शिडा गूण जावना गे आमचें परिवर्तन जावना गे रेतीरे वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं पारगट जाल्ली आज कित्याक आमी डायवर्ट करता आज आमकां जाय जे प्रॉस्परिटी गॉस्पल आमकां आशिर्वाद मेळचे कश्ट नाका जेजूतान कितें येता तें आमकां नाका आमकां प्रॉस्परिटी मात जाय जेजूतान येवचें बरेंपण मात्र जाय जेजू कसतल्लो तें आमकां ताचें नियाळ करूंक नाका आज आमकां नाका तें आज प्रॉस्परिटी गॉस्पल दिवचे जायतो लोक आसात मोगाचे भाव आनी भयणी कश्ट खंडी जावन देव आमकां बिलकूल कश्ट दिना कश्टांतल्यान सुटका जोडून काडून घेता आमी देव आमकां शिक्षा लायता गे तो आमचो बापूय खंयचोय बापूय आनी आवय आमच्या भुरग्यांक शिकतात कितले पाड जाले रे त्या भुरग्यांचो मोग करनात गे तशें देव आमचो मोग करता आमी वायट वाटेक येताले तो बऱ्या वाटेक हाडूंक प्रयत्न करता पूण जेन्ना तूं देवाच्या उतर विरोध बेताय देवाच्या उतराक विरोध बेताय जाल्यार ते देवाचें उतर तूं तुका जड्ज करता न्ही गे देवाचें उतर तूं तुका शिक्षा लायनाय देवान करचें न्ही तें मस्त जाणां सांगतात देवान म्हाका कश्ट धाडले आले कश्ट धाडले देवा तें येने कित्याक कश्ट येवचे देवा तें येवंक कित्याक निरासपणाचें देवा तें येवंक कित्याक पिडा शिडा येवची देवा तें येवंक आमी अरियकलीं देवा तें येजे आनी आत्म्या वरवीं जियेचें म्हणून देवाची खुशी जेजूची खुशी पवित्र आत्म्याची खुशी इतले सांत भक्त आमी आसा आनी आमच्या पवित्र सभेंत आमी मान करता न्ही ते कशे जियेल्ले ते आत्म्यांनी जियेल्ले कुडींतय जियेल्ले आनी प्राणांतय जियेल्ले आत्म्यान जियेल्ले वरवीं मात्र ते भाग्यवान जाल्यात जर कुडींत आनी प्राणांत जियेले जाल्यार ते भाग्यवान जाते नात सांत जाते नात ते जियेले आत्म्या वरवीं जियेल्ल्या वरवीं और एक संत भक्ताची जिणी एका फावटी नियाळून पळोवंक गेल्यार खंडीत ताच्या फाटल्यान एक वर्ती सतां आमकां उगड्या बी जातात आमी कशें जियेचें की म्हणून देखून आमी जेजूक मान दिचे गौरव दिचे देवाच्या उतरा प्रकार जियेचे देखून आज आमची 30 आनी 8 वाक्यां सांगता जॉन चॅप्टर 7 वर्स 38 पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा कोण आत्म्या वरवीं जियेता ताच्या काळजांत हांव वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो जो कोण जेजूचेर पातयेता आनी ताणें सांगले बरी जियेता कोण आत्म्यान जियेता ताच्या काळजांत वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो ही जावन आसा कुरपेची झर ही जावन आसा मोगाची झर ही जावन आसा बक्षाण्याची झर ही जावन आसा मोगाची झर ते जाल्यार आमी हेरांक दुस्मान असो मोग करूंक शकता दुस्माना खातीर मागोवंक शकता कित्याक आमी आत्म्या वरवीं जियेता कुडींत जियेता जाल्यार प्राणांत जियेता जाल्यार दुस्मान असो मोग करूंक जायना दुस्माना खातीर मागोवंक जायना मागताय जावंक पुरो वायटच मागताय तूं ताचे विरोधूच तुका येता ताचे विरोधूच मोतीक चिन्ह येता सकाळीं उठून मागतना जेजू मुखार येवच्या बदलाक दुस्मानंद मुखार येता तुज्यान मागोवंक जायना ही संगती आमी समजून काणगेचे मोगाच्या बाबा आनी भयणी आज आमी इतले आमी जाणा जावया आमी आत्म्या वरवीं जिवंक फुडें सरया आमी देवाच्या सक्तेन आमी जिवंक फुडें सरया आमचे ते असलेले 3 संगती आमी पवित्रपणान सांबाळया देवान दिल्लो आत्मा आसा देवान दिल्लो प्राण आसा आनी देवान दिल्ली कूड आसा ही तिनी देवा तावणूच आयिल्ले देवा थंय वचूंक पाटी आसा देखून निमाण्या दिसा तुज्या मरणाच्या दिसा जाल्यार तुजी कूड दुंपयतात कित्याक तुजी कूड पवित्र म्हणून दुंपयतात तुज्या कुडीचेर मागणें करता तुज्या कुडीचेर आगमनसन येता तुज्या फोंडाचेर आगमनसन येता कित्याक तितल्या पवित्रपणान तुका निकेपितात तुका पवित्र सभेक स्विकार केल्लो अशेंत आगमनसनान पवित्र तेलान मागून तुका पवित्र सभेक स्विकार केल्लो आनी पवित्र सभेंतान सर्गींच्या राजाक वचत जाल्यार प्रत्येक तुका सर्गींच्या राजाक धाडूंक की पवित्र सभा अली मागणी करता देखून आमी गौरव दिया आमच्या पवित्र सभेक आमच्या पवित्र सभेचो मोग करया पवित्र सभेन बरें करून आमी जियेया संवसारी जिवीत पुरो प्राणान आनी कुडीन जियेल्लें पुरो इतल्याक आखेर करया आत्म्यान जिवंक आमी फुडें सरया आत्म्यान जियेता जाल्यार आत्म्या आमी दादोशी करतले आनी जेजूक आमी संतोश भरीत करतले बापाक महिमा दिवंक पावतले ते जाल्यार आमच्या जिवितांत अजापाने अद्भुतां घडटलीं आनी आमी मागलेल्या वरी हेरांच्या जिवितांत अजापाने अद्भुतां घडटलीं देखून हे सगळे मोती कितें आसा करंदे आसा कुडीच्यो कितें ओडण्यो आसात संवसारी कितें बुलोवणी आसा दोळ्यांची कितें पुसलावणी आसा ही सगळी पयस करया ही सगळी आमच्या तान पयस करया सकाळ 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 हाचे तान मेकळे जावया आनी जेजूच्या सांगाता आमी एक जावया जेजूच्या आत्म्यात आमी एक जावया
करया आनी आत्म्यान जियोंक आमी फुडें सरया. आत्म्यान जियेता जाल्यार आमी संवसाराच्या संगतीक आमी दादोशी करचे ना, आमच्या कुडीक आमी दादोशी करचे ना, दोळ्यांच्या फुसलनाक आमी दादोशी करचे ना. म्हाका आमी दादोशी करतले बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. दादोशी करतले आमी ह्या पवित्र सभेन तसो मोग करून पवित्र सभा जावन आसा जेजूचें मस्तक आनी आमचें मस्तक जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमची कूड जावन आसा देवाचें टेंपल. देखून आमचें मस्तक जेजू जावन आसा आनी आमची कूड देवाचें टेंपल जावन आसा. ह्या कुडींत देवाक महिमा दिवचे जाल्यार आज तावन आमी आत्म्या वरवीं जिवंक प्रयत्न करया आनी संवसाराच्यो ओडण्यो कितें आसात त्यो सगळ्यो पयस करया. एक नितळ जिणी निर्मळ जिणी जिवंक फुडें सरया आनी जेजूच्या येण्याक आमी तयार जावंक आमचो आत्मा आमचो प्राण आनी आमची कूड निर्दोशी सांबाळलेली आसूं दी म्हणटा ते निर्दोशी सांबाळूंक पवित्रपणान जिवंक आमी फुडें सरया. हेंच आज आमी मागया. देखून तुमच्या सर बऱ्यापणा खातीर आमी मागता, तुमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. देवाची काकुलत आनी कृपा तुमच्या जिवितांत हर एकल्याक मेळच्या खातीर आमी मागता. ह्या वेळार सुमया जेजू ही सगळी इंटेन्शनां भेटयलीं जेजू तुज्या पांयां त्याला भेटोवन दिता. तुजी दैवीक सगळं तांचे थंय वाळय जेजू. तुजी काकुलत आनी कृपा तांचे थंय वाळय जेजू. आशिर्वादीत कर जेजू म्हण मागता. तांचे तुजे आशिर्वाद. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Glorify your name, Lord. Worship you, Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया. 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 संवसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीत पडत दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमती जय सांगता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंतीकार आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक साधीन सातान सदां सर्वता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. तुमकां Hallelujah. समेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या दिसा आमी सांगता मेळून खंडीत जावन मागला तुमच्या गरजां खातीर कितेंय तुमचें इंटेन्शन आसल्यार आमच्या वॉट्सअप नंबरार धाडून दिया. आमी तुमचे खातीर मागता. सदांय सकाळच्या मागण्याक जाता इतलीं जाणां तुमी हजर जाया. 7 ते 8 वरां म्हणसर गुगल मिटर आमी इंटरसेशन करता. तुमकां तुमच्या गरजां खातीर मागता. प्रत्येक जाण आमी कॅन्सर पिडेस्तां खातीर निरंतरी मागता. तुमचें कितें इंटेन्शन जाल्यार धाडून दिया. आनी प्रत्येक जाण आमचे ऑनलायन यूट्यूब चॅनल तुमी सबस्क्रायब कर. जाता इतल्या जाणांक फॉरवर्ड करा. खंडीत जावन जायतो लोक आयकूं दी आनी आमच्या प्रत्येक जावन पवित्र सभेची स्वता जाणां जावं दीत. पवित्र आत्म्या वरवीं जिवोवची कृपा आदार तुमकां समेस्तांक लाबो दिवन मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.